Praise Jesus. My God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Jesus. Uyakwenza ukwenzeni. Wenza ungenzeki bantu. Jesus. I greet everyone in the name of Jesus. Thembekile uThixo. Thembekile uJesu. Ubekele kujulweni. He will be qualified and unqualified. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Molweni, 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 molweni. Thank you, Jesus. Molweni, molweni, ndiyanamkela egameni likaJesu. Senikhona bangcwele senikhona. We are preaching the gospel of Christ. I'm here to preach the gospel of Jesus Christ. Molweni, molweni South Africa, molweni, molweni. Igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Molweni South Africa, ndiyabulisa onke amabandla khona eSouth Africa. Ngibulisa bonke abantu eSouth Africa egameni likaJesu. Ungathatha nje lo live umshare nje ku family yakho, kuma friends wakho, kunebhasi bakho. Ngadlulisa nje uthi basenikhona nje. Sizoxoxa ngendaba ekaJesu. Sizobonisana ukuba Jesus Christ is God himself. uNkulunkulu wehla wazohlangula abantu bakhe ngokwakhe. Praise Jesus.
Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ilungisele. Thank you, Jesus. Molweni South Africa, molweni. Sinibulisa ku Sunday namhlanje. Sesadumisa nje kancane sizobe sesiyangena. Sizochaza le ndaba ukuthi Jesus is God himself. UnguThixo wehla ngokwakhe ezohlangula abantu bakhe emhlabeni. UnguThixo wazidela uhlalo sobukhosi wehla wezemhlabeni ezosindisa abantu bakhe ngoNkulunkulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Molweni South Africa, molweni. Molweni lonke ngegama lika Jesu, molweni. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Greetings, 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 greetings in the name of Jesus Christ. Greetings, greetings, greetings ngegama lika Jesu Kristu. Yanibulisa nonke bangcwele, yanibulisa nonke South Africa. Inkosi inamandla, uJesu unamandla. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, unamandla, ungongcwele kaIsrayeli. Yena yedwa uyaphila, yena yedwa uyinkosi ephakemeyo. Yena yedwa ungongcwele kaIsrayeli. Alikho elinye igama esingasina ngalo emhlabeni ngaphandle kwegama lenkosi uJesu Kristu. Lilo lodwa esinikezwe lona uma sisinde ngalo, igama lenkosi yethu uJesu Kristu umNazaretha ongcwele ophilayo. Senikhona ke bangcwele namhlanje bizothetha ngendaba kaNkulunkulu, indaba kaJesu Kristu. Siyakholwa ukuthi indeed Jesus Christ is God himself. Angeze bangcwele uyikholelwe indaba kaNkulunkulu ungabhiliveli, ungenalo ukholo lwendaba kaNkulunkulu. Yonke into iqala elukholweni, ukuthi kumele umuntu akholwe izwi likaNkulunkulu. iBhayibhile balichaza ngokukholwa lithi luza ngokuzwa izwi likaThixo. Nathi sethembe lona namhlanje, sithembe lona maxesha onke, sohlezi sithembe lona. Unguye, yena nguye, yena wayekhona umhlaba ungekabikho. Uyinkosi ephilayo, uyinkosi engcwele, uyinkosi enamandla. Cela ke sivule ngomthandazo namhlanje, sike sikhuleke. Baba, lilungile uNkulunkulu, igama lakho lihle Nkosi uJesu, lingcwele futhi linamandla, liyasindisa. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, Thixo wethu ongcwele, Thixo wethu onamandla onke, uphakeme ke Nkosi namhlanje, useyinkosi engcwele ephilayo. Siyawubonga umusa wakho uNkulunkulu, sibonga ukuthi sincedwa lizwi lakho, sincedwe nguwe Thixo wethu, sisiziwe uNkulunkulu wethu onamandla nguwena Jesu Kristu. Wena wabonakalayo uNkulunkulu ongcwele, Baba wethu onamandla empilweni zethu, watshintsha impilo zethu, waguqula impilo zethu, sasindiswa nathi. Moya Ngcwele siyabonga ngomusa wakho Jesu Kristu, siyabonga iprotection yakho uNkulunkulu ongcwele. Sithi qhubeka nathi, sincede, sithwale egameni lenkosi yethu Jesu Kristu Nkosi. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah bangcwele. Hallelujah, hallelujah. Makabonga uJesu, makabonga uNkulunkulu, mayibonga inkosi yamakhosi, inkosi engcwele, inkosi ephakemeyo. Namhlanje bangcwele, I'm here just to ukuthi ngichaze ukuthi ile ndaba ukuze uNkulunkulu abe nguJesu kwenzakale ntoni, kwenze njani ukuthi uNkulunkulu abe nguJesu Kristu, kwenze njani ukuthi uThixo adele isihlalo sakhe sobukhosi enguye uqobo ehle ezemhlabeni. Kodwa nathi indaba ndifuna ichaza ukuba emazulwini yayingekho ingilosi engathi ingazinikezela ukuthi izemhlabeni izofela umuntu. Kwangekho sidalwa esisezulwini esasingehla sizofela umuntu ngenxa yesono, umuntu ehlubukile uNkulunkulu, umuntu elahlekene noThixo. Yayingekho isidalwa ezulwini, kwangekho ngilosi, even amakherubhi, amaserafi nawo ahluleka ukuthi ehle ezemhlabeni ukuthi efa ngenxa yomuntu, ngenxa yesono somuntu emhlabeni. uNkulunkulu kwabhekwa ezulwini bakufumaniseka ukuthi akukhona sinye isidalwa abangcwele, akhona sinye, akhona enye into noba ngabe kwakuthiwa yintoni engehla ithi izofela umuntu. Kwakumele uThixo ehle ngokwakhe ukuthi azokhulula abantu bakhe.
If siyakhumbula ngesikhathi sikaMoses, isikhathi sama-Israyeli, uIsrayeli ephila kwindawo kuthiwa Egypt, kwindawo kaFaro, lapha khona abantwana baka-Israyeli bebulaleka, begqilazeka. Abantwana baka-Israyeli bephila kabuhlungu usuku nosuku, behlukumezeka, behlupheka, ubusuku nobusuku besetshenziswa kanzima. Abantwana baka-Israyeli khona abantu babekade bengalali nasebusuku ngexesha loba bafuna ke baresta, babengaresti bona, kodwa kwakumele bona basetshenziswe ukuze umsebenzi wase-Egypt uqhubeke njalo. Kodwa baqhubeka abantwana baka-Israyeli bakhala kuJehova, ngoba kumele umuntu xa ekhala emhlabeni angakhali komunye umuntu kodwa akhale kuThixo. uThixo simva uThixo ezothetha noMoses, athi uNkulunkulu, Moses ndehlile, ndikuzwile ukukhala kwabantu bami. uThixo unenjongo yakhe ukuba azehlele ngokwakhe, ngoba akunangilosi engathi isuke ezulwini izosiza umuntu emhlabeni. Bekumele kube uThixo oyehlayo ukuthi azorestuwa abantwana baka-Israyeli elizweni lobugqila. Lithi iBhayibhile uThixo wathi Moses, I will use you ukuthi bakhulule abantwana baka-Israyeli. Injongo kaThixo umuntu mayibona, uThixo mayibona umuntu egqilazeka, ebulaleka emhlabeni, uNkulunkulu uyena wehla ngokwakhe ukuthi azosindisa abantu bakhe. Kodwa kunamazwi ke namhlanje esizowafunda, silandele phezukwawo, sibone ukuthi le ndaba ukuthi uJesu uKristu uyinkosi, uJesu unguThixo, isukela kuphi. Ngoba le ndaba ayiqalanga nje ngoba kufike iNew Testament. Le ndaba ayiqalanga nje ukuba kufike uJesu ezofika kweNew Testament. uJesu wabakhona umhlaba nento zonke zingekabikho. Kunevesi nje solifunda ezoqala nje eqaleni in the book of Genesis. Sifuna nje the book of Genesis sichaze ngale ndaba from the beginning. Lithi izwi likaThixo chapter 1 Genesis, lithi verse 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Sifuna in the King James, in the beginning God created the heaven and the earth. Verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Verse 3, and God said, let there be light, and there was light. And God said, let there be light, and there was light. uNkulunkulu siva ukudala kwento zonke, siva ukudalwa kwezulu, siva ukudalwa komhlaba. Kodwa nansi into engumangaliso, nasi simanga senzeka uma sesifunda ku verse 2, and the earth was void, was formless. Lithi iBhayibhile umoya kaNkulunkulu wawuhamba wawufukamile enzonzobileni yamanzi. Lithi iBhayibhile when you read chapter verse 3, lithi uNkulunkulu wabona ukuthi udarkness sekumnyama, wathi let there be light. uNkulunkulu uveza ubuthathu bakhe in the book of Genesis chapter 1. uNkulunkulu uyaqala nje uveza ubuthathu bakhe enguye uNkulunkulu. Lithi God the Father created, and the Spirit was hovering, and then verse 3, and let there be light, and there was light. Lapho uJesu vela ekukukhanya, uJesu Kristu siyachazelwa ngeze le ndaba uyikholwe. When you are not a Christian, kodwa le ndaba you must believe. Ikholwa ngabantu who believes in God, who believe from the beginning uthi uNkulunkulu ubuthathu bakhe babuhlezi bukhona bukuye. uNkulunkulu the time esezulwini ehlezi khona before kudalwe yonke into. uNkulunkulu bekhona kakade, ubekhona zonke izinto zingekabikho.
ube khona umhlaba ungekabikho, uNkulunkulu ube khona izulu lingekabikho, ungumdali wento zonke. Kumele sikholwe le ndaba ukuthi lapha la verse sixelela nje ngobuthathu bukaNkulunkulu. Lapha sithi uNkulunkulu God, the Spirit and the Son Jesus Christ. Lithi iBhayibhile uNkulunkulu udalile zonke lezi zinto, kodwa sizofika in the book of Isaiah. Up Isaiah chapter 9. Yes, Isaiah chapter 9 verse 6. Lithi the coming Prince of Peace. Sihloko lesi sithi the coming Prince of Peace. Lithi lapha umhlanguli kaSirayeli esiXhoseni sami. Lapha khona siyafunda uverse 6 ethi for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called, thank you Jesus Christ, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Lapho Isaiah uprofeta ngoJesu engekabikho emhlabeni, uJesu engekabeki unyawo lwakhe emhlabeni eyinyama. Lapha khona uNkulunkulu uIsaiah uyamprofeta uJesu Kristu uthi for unto us. Kumele ulalele kahle lethi iBhayibhile umhlanguli kaSirayeli, in other words umhlanguli wezizwe zonke, umhlanguli umuntu oyofika lapha khona uIsaiah uthetha ngendaba kaNkulunkulu, athethe ngendaba kaMoya oNgcwele, athethe ngendaba kaKristu Jesu ozofika emhlabeni ezohlangula abantu bakhe. Ngoba uNkulunkulu lapha khona abantu babesonile, abantu belahlekene noThixo, kodwa uNkulunkulu yena wadecide ukuthi makwehle yena, ngoba kudala abantu bechisa izimvu zabo, kudala abantu bebulala inkomo zabo ukuthi basizakale, ukuthi baxolele izono, ukuthi bakhululeke ezifeni, ukuthi bakhululeke kwinto yonke ebagqilazile, ebabophile. Uyakhumbula uNkulunkulu wehla ngokwakhe uqobo lwakhe yokhulula abantwana bakaIsrayeli. Lapha khona siva ngoIsaiah namhlanje efilia prophet uIsaiah uthi Isaiah, for unto us a child is born, hallelujah, for unto us a child is born, hallelujah, libonge igama lika Jesu. Aphinde athi unto us a son is given, hallelujah. uJesu Kristu wazalwa abangcwele, uJesu wazalwa ngowesifazane, hallelujah, igama lakhe la uMary. Lapha khona uNkulunkulu wathuma ingilosi yakhe wathi uyozala indodana, uyozala umhlanguli, umuntu oyohlangula izizwe zonke, umhlaba wonke, umuntu oyofa, hallelujah, efela isono sehlabathi. Lapha khona uIsaiah uprofeta kwangaye lo uNkulunkulu ukuthi kuyokwehla yena uqobo lwakhe, hallelujah. Lapha khona lithi iBhayibhile a child is given unto us, uThixo wanikela ngaye, hallelujah, wanikela ngaye, and the government, hallelujah, kuthi ukuthi wonke umbuso wezulu uyobusa emahlombe akhe, onke ama-equipment, zonke izinto afika sebenze ngazo ukuthi asize umuntu emhlabeni ziyobe ziphezu kwakhe emahlombe akhe. Uyobe phethe ukukhululwa kwabantu, uyobe phethe ukusindiswa kwabantu, uyobe phethe ukudeliverishwa kwabantu. Abantu bazofika bakhululwe kwizinto ngezinto, hale noma ngazi zininzi izinto abantu ezibabophile emhlabeni, kodwa lapho uNkulunkulu uthi lapha khona, hallelujah, the government shall be upon his shoulders, hallelujah. Sifunde ngokwesiXhosa uverse 6, ngokuba sizelelwe umntwana, sinikwe unyana, ukuthetha kwesikhanti sakhe, igama lakhe kuthiwa nguMangaliso, hallelujah, nguMangaliso, hallelujah. Malibongwe igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, and his name shall be called
a wonderful, hallelujah, counselor, hallelujah, counselor. Lapha khona sifana ngendaba kaMoya oNgcwele. Lapha khona uJesu wathetha ngoMoya oNgcwele oyofika emhlabeni, hallelujah, after uJesu enyukile uyothumela umthetheleli. Lapha khona ithi iBhayibheli, Holy Spirit our counselor. Lapho uIsaiah uveza ubuthathu bukaNkulunkulu, hallelujah, uthi apha a child is given, a child uthi kuyozala umndodana, hallelujah, malibongwe igama lenkosi Jesu. Lithi iBhayibheli the mighty God, hallelujah, uIsaiah umbiza uJesu ngomighty God, umbiza as God himself. uJesu Kristu ubizwa as God himself. Lapho uyamchaza uIsaiah uthi the everlasting father, uthi the everlasting father, hallelujah. That is why umuntu okholwa kwiBhayibheli, umuntu okholelwa ezwini likaThixo kumele akholwe ukuthi Jesus Christ is God, ngoba le ndaba lena indaba yabantu abakholwayo ukuthi lo nkulunkulu wehla ngobuqu bakhe. Kumele le ndaba ungayiqali kwindaba zikaMetu, ungayiqali kwenye indaba, kumele le uyilande from kwincwadi endala, hallelujah, uyilande from Genesis. Indaba kaKristu ayiqali ngendaba kapha khona ezofika kuMatthew chapter 1, ayiqali khona indaba kaKristu, kodwa indaba kaKristu iqala from Genesis chapter 1, lapho ezoziveza khona ubuthathu bukaNkulunkulu, ngoba uThixo uzithathu emunye, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. You must believe lento ifana umuntu wakhiwe kathathu, umuntu emunye, umuntu nomoya, umuntu nomphefumulo, umuntu nenyama. Lo nkulunkulu unjalo ehlezi ezulwini, unjalo uNkulunkulu ehlezi bantu bakhe, unjalo uThixo naye uziqu uzithathu emunye. Uyaziveza ukuthi uyazambula kubantu bakhe, malibongwe igama likaJesu, uyaziveza kubantu bakhe. Kumele abantu bakholwe ukuthi lo Jesu lona esimkhonzayo, lo nkulunkulu esimkhonzayo unguye uKristu, unguye lo wehla wezemhlabeni wazofa ngenxa yesono somuntu emhlabeni. Unguye lo wahla ezofa ngenxa yomuntu. Lithi iBhayibheli the Prince of Peace, the Prince of Peace, the everlasting Father. Lapho khona uThixo ubizwa ngoJesu, ubizwa ngendodana, uJesu ubizwa ngubaba, uJesu ubizwa ngoNkulunkulu. uJesu is the Prince of Peace. Lapho uyachazwa, uyambula, uyavezwa ukuthi uma sike fika funeke nifike nimazi lo ukuthi lona akanguye owenyama, lona akanguye lo just osuka nje bantwini, kodwa lona usuka ezulwini, lona ubekhona umhlaba ungekabikho, izulu lingekabikho, konke okukhona nikubonayo kudalwe ngaye lo Kristu, kudalwe ngaye lo Nkulunkulu. uIsaiah uyambona, uyamprofeta, umbone siza ukuthi ujembe engabonakali esebenza as a spirit, uyoba khona umhlala lapho ezofika khona, afika ahlale nabantu akhe phakathi bakwabo, afike akhulume nabantu ubuso nobuso, athethe ubuso nobuso, abanye abantu bambambe, babelieve ukuthi indeed Jesus Christ is God. Lithi iBhayibheli kuyoba khona umhla wafika uJesu emhlabeni, kwafika ingilosi yazomemezela, yazothi uyozala indodana. Malibongwe igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. uIsaiah uProfethile ukuthi kuyozalwa indodana, kuyozala uJesu Kristu, inkosi engcwele, inkosi yamakhosi, uJesu ophilayo, uJesu osindisayo, yena wayekhona umhlaba ungekabikho, yena onguNkulunkulu uqobo lwakhe. Malibongwe igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Kumele sikholwe bangcwele, kumele sikholwe. Matthew chapter 1,
lapha sithetha ngendaba khona ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Malibonge igama lika Jesu. Angeze unikholwe umuntu ungakholelwa kule Bible, angeze ukholwe umuntu ungazange umuntu uyifunde iBhayibheli, ungazange uyiphile izwi likaThixo, ngoba le ndaba isebenza ngokukholwa kuNkulunkulu. Malibongwe igama lika Jesu. Besigqiba chaza ngoIsaya chapter 9 verse 6 athi Isaya uJesu Kristu ikozala indodana eyobizwa ukuthi uNkulunkulu, ithi everlasting Father, ithi everlasting Father, mighty God, the Prince of Peace. When you read in the New Testament, uyamfumana ukuthi uJesu is the Prince of Peace. Uyamfumana ukuthi uJesu is the everlasting Father. You must believe ukuthi lapha khona uNkulunkulu wehla wakha phakathi kwabantu. Sifunda uMatthew chapter 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Malibonge igama lika Jesu Kristu. Makabonge uNkulunkulu ophilayo. Mayibonge inkosi engcwele. Malibonge igama lika Jesu. Lapha khona ethi now the birth of Jesus. The birth of Jesus Christ. Malibonge igama lika Jesu. Wazalwa uJesu Kristu. Wazalwa lo Jesu waprofetwa nguIsaya. uIsaya echaza ngaye ukuthi kuzalwa indodana. Unto us the child is born, unto us the child is given. Hallelujah. Sanikelelwa. Malibonge igama lika Jesu Kristu. Ithi ke kaloku ukuzalwa kukaYesu Kristu kwaye kungoluhlobo. Kwathi akubona ukuba unina uMaria seleganelwe uYosefu bengekahlanga, wafunyanwa emithi umoya oyingcwele. Hallelujah. Wafunyanwa emithi umoya ongcwele. Wabona ukuthi uNkulunkulu decide ukuthi ayongena kumuntu, ayongena kwisibeletho sowesifazane. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu akhethe owesifazane ongazani nandoda, ivirgin. Hallelujah. Lapha khona uNkulunkulu wafike wangena ngaphakathi kowesifazane. Ubukhumbula kahle lithi iBhayibheli, for God is a spirit. Hallelujah. Kuba wayengekho umuntu engabulala umoya, kwakumele uNkulunkulu aphenduke inyama ukuze abantu bambone uNkulunkulu ezofa kuzonikelwa ngaye. Hallelujah. uNkulunkulu ezozalwa ngowesifazane. Hallelujah. uNkulunkulu wehla wasifaka waba sisimo somuntu. Hallelujah. Wabangena kowesifazane. iBhayibheli wakhulelwa ngenxa kamoya ongcwele. Umoya ongcwele wamsibekela lowesifazane. Owesifazane wabe sekuyazala lo mntana okudala kuprofetwa ngaye from the Old Testament. Lo mntwana ekudala abaprofeti oMoses bebhala ngaye. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ukuthi uJesu Kristu uMose wabhala ngam. Malibonge igama lika Jesu Kristu. Abaprofeti bakaNkulunkulu babhala ngalo Kristu Jesu. Lo Jesu uzofika ezohlangula umuntu. uNkulunkulu wakhetha ukudecide yena ubuNkulunkulu bakhe. Wehla wezemhlabeni ngoba sekedinwe izinto zamadini. Abantu babeletha amadini kuyena, abantu baqhubeke bone, abantu babesona against God. Kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi makadecide ukuthi akasafuna ubathatha umpriest ukuze umpriest angene kwingcwele. Hallelujah. Kodwa kumele kube nguye ozongena kuyingcwele. Kodwa kumele aqala abe ngumuntu, aqala abe umntwana, abonakale inyama, abangene enyameni. Lithi iBhayibheli, when you believe that lithi Jesus was 100% God, also a 100% human being. Ngoba uNkulunkulu kwakumele engene enyameni ukuze maseke sifa ngenxa yezono zethu kuphuma igazi, leli gazi elizosindisa, leli gazi elizohlangula. Malibonge igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lapha kuzala uJesu Kristu inkosi yamakhosi.
akazalwa ngenyama negazi, kodwa uzalwe ngoba umoya ongcwele umsibekele. Ngoba akekho umuntu akazange wabakhona umuntu emhlabeni owazalwa ngaphandle kwendoda, ngoba umuntu kumele xa ezalwa emhlabeni azalwe ngendoda nomfazi. Kodwa kwenzeka wabona ukuthi uNkulunkulu angeza kwazi ukuthi kuproduceke yena kwindoda nomfazi, kodwa kumele kube umfazi yedwa, indoda ibingekho. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu uproduce umntwana, ngoba wonke umuntu oproducwe ngenxa yendoda nomfazi uzalwe esonweni. Kodwa uJesu Kristu wathi mayisike zozalwa wazalwa ngenasono. Kwakumele uJesu aphume epure, uJesu aphume eholy, uJesu aphume egcwele uNkulunkulu, enguNkulunkulu, afike ezohlala emhlabeni ukuze azohlala enyameni, azova ukubulaleka komuntu, azofeel i-temptation yomuntu, azofeel ukuhlukumeza komuntu, ukuhlupheka komuntu, azofeel ukugula komuntu, azofila yonke into ehlupha umuntu emhlabeni. Bekumele uNkulunkulu azongena kuye inyama, bekumele uNkulunkulu azongena kuye inyama. Ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi akho izidalwa ezingaba khona ezulwini ezingehlazi emhlabeni, ngoba yebo uNkulunkulu wayezinikezile izidalwa, wayezinikezile ingilosi zibe namandla, kodwa zange azinikeze amandla ukuthi to die, ukuthi zizofela umuntu emhlabeni. Kodwa kokumele kube nguye uThixo uqobo lwakhe ukuthi ehle ezemhlabeni to die for umuntu emhlabeni, ukuze umuntu aphile impilo kaNkulunkulu. Malibonke igama lika Jesu. Kuyakhumbula kahle le time uNkulunkulu edala uAdam embeke eDeni, uthi uNkulunkulu Adam ungadla kuyo yonke imithi ekhona, kodwa kunomuthi lapha into yokukhethela khona lapha kona ongamelanga Adam udle kuwona lo muthi, ngoba ukuthi wadla uAdam uyokufa same time. Malibonke igama lika Jesu. Umuntu wadla uEva, wabe siyonikezwa uAdam, wathi Adam yidla namsendlile, wabe umuntu seke yasuka kwi-movement kaThixo. Haleluya. Ingakho ke ngoNkulunkulu ebona ukuthi makwehlele uqobo lwakhe ukuthi azohlangula umuntu angene kulo wesifazane, angene esibelethweni so wesifazane enguNkulunkulu. Apha khona kuthiwa uyoba nguJesu, igama uyoba uEmmanuel. Lapha khona kwaprofetwa ngaye from the beginning ukuthi kuyofika umsindisi oyofika. Lapha khona uthi uNkulunkulu ethetha noDavid wathi esizalweni sakho kuyophuma umsindisi, kuyophuma umuntu umhlanguli, umuntu ozafika asize umuntu emhlabeni. Lithi iBhayibheli uAdam wethu wesibini, uAdam wesibini ongazalwa nenyama negazi, kodwa wazalwa ngowesifazane because of the Holy Spirit. Kumele indaba kaNkulunkulu uyikholwe, ngoba le ndaba ibido so science, le ndaba ibido so science, idala uso science bezama uyiprove, ngoba le ndaba yeke ukwazi uyiprove until you believe in Jesus, until you have Christ in your life. The day lapho khona uzokwazi ukuthi uyiprove, ikholwe le ndaba ukuthi yenzeka futhi yaprofetwa, ngoba iscience yakho angeze kusize, iscience oyiphetheyo angeze iprove iscience yakho ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi azalwe ngaphandle kwendoda nomfazi. Iscience, that is why iscience against the will of God, that is science against God, that is why the science there is no God. Ngoba xa uphethe iscience uphila ngescience angeze ukwazi ukuyiprove le ndaba kaNkulunkulu until you have Jesus in your life, until you allow the Spirit of God to reveal the truth of Christ, the truth about everything that is speak about God. Angeze ukwazi ukuyiprove le ndaba. Ndikunikeza assurance ukuthi noma ungayiphathi iscience yakho angeze ikwazi ukuthi kusebenzele. Yebo iscience ingaprove ezinye izinto, ingaprove inature, kodwa angeze ikwazi ukuprovela the things of God, ngoba izinto zikaThixo zifihlakele, zifihliwe. Zithi iBhayibheli ezinto zambulekile kubantu abancane, kwingqondo zifihlakele kubantu abadala, kubantu abaphikisana nezwi likaNkulunkulu. uThixo uzifihlile lento, akazeka ayambule kubona, uyambula kubantwana, uyambula kubantu abazothi I believe in God, ngiyakholelwa ukuthi indeed Jesus Christ is God.
angeke mntaka baba ukwazi ukuyichaza indaba kaThixo ungazange ube nayo uJesu empilweni yakho. Angeze ukwazi ukuyichaza indaba kaThixo ungenayo umoya engcwele empilweni yakho, ngoba umoya engcwele ureveala the deep things of the spirit into kaThixo zambuleka when you have Jesus in your life. Angeze ukwazi ukuyikholwa le ndaba until ube nawo uThixo empilweni yakho, until uvume ukuthi lo Jesu ahlale enhlizweni yakho, ahlale empilweni yakho. The day uzokwazi ukubona ukwambulekela ukuthi lo Jesu lo nikhuluma ngaye, nithetha ngaye, ikwanguye lo uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Malibonke igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Makabonge uJesu obuyayo, mayibonge inkosi yamakhosi, makabonge uNkulunkulu ongcwele, mayibonge inkosi ephakemeyo. Abasofunda incwadi sesazile sesifile ukuthi uJesu uzalwe ngowesifazane, abuyizayo waprofeta khona. Ora sifika indaba nakaJohane, ngoba indaba kaNkulunkulu, indaba kaJesu angeze ukwazi ukuyichaza kahle. Ubufuna ukuyichaza kakuhle ukuthi indeed Jesus is God, you must make sure you read the book of John. uJohn umvangeli lapho echaza uJesu, emlanda from the beginning, emlanda ngaphambi kokuba izinto zidalwe. Lithi uverse 1, my God, my Jesus Christ. Namhlanje sizoveza indaba, sizoveza ukuthi why lo uNkulunkulu enamandla kangaka is because of uphethe amandla onke, unguqobo lwakhe. Malibonke igama lika Jesu. Sizoveza ubumkani bezulu, sizoveza uThixo enguJesu Kristu. Angeze uyi-understand le ndaba endiyichoyo, angeze futhi uyi-understand, ngeke uzuyizwe until umoya engcwele akwambulele nawe ukuze uyibone le ndaba. Kumele mntaka baba uma ufuna ukwambulekela zindaba yendaba kaThixo, indaba yezulu, kumele ube umuntu olahla education yakho, obeka education yakho, obeka imfundiso yakho phansi eqaleni, ube soyagqila kule ndaba kaNkulunkulu. Ubufuna umbona lo Thixo, uzambulile nguJesu Kristu. Lithi iBhayibhile wayezigcina ngabaprofeti bakhe, kwakuthethwa ngabaprofeti, wayethetha ngabaprofeti bakhe, kodwa namhlanje uthetha ngendodana yakho uKristu inkosi ephake, uziveze nguJesu engumsindisi. Zveze ngumsindisi, mighty God, mighty Jesus Christ. Sawufunda incwadi in the book of John chapter 1, kunamavesi amaninzi esiwafunda kubonakala ukuthi indeed Jesus Christ is God. Indeed, Jesus Christ is God. Even the devil understood that Jesus Christ is God himself. Lithi amadimoni ayafakaza anqina ukuthi amadimoni ayamazi ukuthi uNkulunkulu unamandla, lo Jesu Kristu unamandla. Lithi iBhayibhile onke amadolo aguqe egameni lika Jesu, zonke ilwimi zivume ukuthi uKristu Jesu inkosi. uNkulunkulu wenza indlela yokuba akhonzwe ngoJesu Kristu, ngoba umuntu 100% holy, ngoba angeze ukwazi ukuya kuThixo 100% holy wena ungekho 100% holy ungumuntu. Kumele uhambe uvaye through the name of Jesus, uhambe ngoJesu Kristu, ngoba kuJesu lapha kuhlanzeka khona izono, lapha khona igazi elichithekile eliphalele ngenxa yami nawe, ukuze liqale lisihlambulule sithi siyoziveza phambi koThixo, siziveze singcwele, sambezwe igazi lika Kristu. Ngoba ngeze sikwazi sithi singabantu noma sesithi siyathandaza siya kuJehova, angeze sikwazi ukuthi siyoziveza kuye singekho 100% holy. Kumele sikwazi sibe noJesu empilweni, sibe negazi lemvana lika Thixo. Haleluya. Ngoba uThixo is holy, 100% holy, kodwa wenza indlela ukuthi sizokwazi ukuthi sihambe sinoJesu, siye kuyena, sikholwe ngoJesu, sikholwe nguNkulunkulu ngoJesu Kristu. Ngoba uNkulunkulu is 100% holy, umuntu is not 100% holy. That is why uNkulunkulu wa provide indlela ukuthi anikezele ngaye enguJesu emhlabeni ukuze azofa ngenxa yomuntu.
Malibongo igama lika Jesu. Makabongo buya. Yazi kunamasonto abe South Africa, in fact emhlabeni wonke, they don't believe ukuthi Jesus is God. They don't believe. They are still trying. They are trying by all means to find indlela yakuNkulunkulu. That is why bezothi abantu uNkulunkulu simkhonza ngendlela ezininzi, uThixo akakhonzwa ngendlela ezininzi. That is why bezama ukugubha uNkulunkulu babo besithi baya kuThixo, abanye bazama ukuya kwabaphansi ngoba ageze ukwazi ukuthi uye kuThixo direct. Kumele uhambe bene something, benento ezokusa kuyena, kumele benento ezakwambulela kuyena, kumele kube noJesu enhlizweni yakho, kube noJesu empilweni yakho, uzukwazi ukuyoziveza phambi kwakhe, uyothi ndim lona uNkulunkulu. Ingakho abanye abantu besazizamela uThixo baba, bazama indlela yokuya kuyena, basayizama, basayiphanda. Abanye abantu bayenze 2000 years ago bezama indlela yokuya kuThixo. Angeze ukwazi ukumbona lo Thixo until you via through Jesus Christ, until you believe in the name of Jesus. Malibonge igama lika Jesu. Lapha khona uthi uNkulunkulu, verse 1, chapter 1, John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. In the beginning was the Word. If you remember what is found in the book of Genesis chapter 1, in the beginning God, in the beginning, John will learn from the beginning. John will learn from the beginning. Lapha khona uNkulunkulu uJohn embona ukuthi ulithi iBhayibheli uJohn weza a witness, wasuswa special la ikhona elethwe emhlabeni for special ukuthi abe witness yale ndodana ekaprofetwa ngayo, abe witness yalo uNkulunkulu ozokwehla ezohlala emhlabeni, ezokwakha nabantu, ezophila nabantu, ezongena abantu ngaphakathi. Wenze ukuthi uJohn azoba witness, uJohn the Baptist wazoba witness ukuthi there is a light that is coming, that is brighter than I, that is brighter than uJohn. Malibongo igama lika Jesu. If you remember uJohn lapha uthetha ngendaba from the beginning. Akayilandi uJohn, akayilandi njengoMatthew, akayilandi njengoLuke, akayilandi njengoMark, kodwa uJohn will learn from the beginning. Lapha khona kwaqaleka yonke into, lapha wambulekelwa sisambulo, lapha kwabufumana irevelation ukuthi there is God that is coming. uNkulunkulu ozohlala nabantu, ozokwekha nabantu, ozofika aphilisa abantu, akhulula abantu ezonweni zabo, afika abasindise, abafika abanikeza ukhanyiselo, abantu bebephile umnyameni, kodwa uNkulunkulu uzobanikeza ukukhanya ngoKristu Jesu. You must believe in the gospel of Christ. You must be. That is why esithi uJesu emhlabeni xa sevuke ekufeni, uthi uJesu go and preach my gospel, go and preach the gospel of Jesus. I can't go and preach the gospel of God, but uthi the gospel, my gospel, ngoba kumele uvaye through Jesus. You must believe in Jesus ngoba awukwazi ukuziyela straight kuNkulunkulu ungaqalanga wahlambulula wena self, ungaqalanga wabano Jesu, then uzokwazi ukuappearisha, uzokwazi ukuvela in front of God, akubona uNkulunkulu, yes, this is my beloved son, this is my daughter. Malibonge igama lika Jesu. Uthi John apha, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. uNkulunkulu udale ngezwi, Thixo udale ngezwi from the beginning. God created the heavens and earth. Lapha sithi God in the beginning. In the beginning, everything is about in the beginning. Awukwazi uqala khona, awukwazi ukushumela ivangeli, awukwazi ukholwa noThixo ungaqalanga in the beginning. Kumele umazi lo uNkulunkulu okholwa kuyena ukuthi ungubani from the beginning, wayephi from the beginning, wayesenza ntoni from the beginning, uvelaphi. Kumele umazi lo uNkulunkulu obuNkulunkulu ovele nje wakhona. Utapu John, in the beginning was the Word. Izwi was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was God. Ulolizwi kanjani wenze kanjani?
Kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu abe ngulizwi, ulizwe uNkulunkulu ulizwe ayinguye uThixo, ulizwe noThixo lo uNkulunkulu ekuyena engubuqu bakhe, enguye uqobo lwakhe. Lapho uJohn usambulela usivezela ngendaba ukuthi lo uNkulunkulu esikholwa kuyena usekwa kulo Jesu esikholwa kuyena, usekwa kulo moya ongcwele esikholwa kuyena. My God, my Jesus. Verse 2. And the same was in the beginning was with God. And the same was in the beginning with God. Uhlangene into eyi-one inside yonke into inguNkulunkulu qobo, everything inguNkulunkulu, like umuntu, like a human being, umuntu unomphefumulo, unomoya kaNkulunkulu, the Spirit of God aphinda benenyama like God. uThixo naye unguThixo, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, kodwa enguye uqobo lwakhe emunye, esebenze munye, enemind enye. Balibonke igama lika Jesu. Verse 3, and all things were made by him. And all things, if you remember, in the beginning God created heaven and earth. And he said all things were made by him. All things, zonke izinto zenziwa nguye. Zonke izinto zenziwa nguye. And without him was not anything made that was made. Ngaphandle kwakhe akukho nenye into ekake yakhona emhlabeni nasezulwini ingazange ibekho ngaye, ngenxa yegama lakhe, ngenxa yakhe. Kumele sikholwe ukuthi konke kwenzeka ngenxa yegama lakhe, kwenzeka ngezwi lakhe, kwenzeka ngaye, kwenzeka ngoJesu. Wadala yena ngaye, wadala yonke into. Wathi let there be light, there was light. Wadala wahlukanisa ubumnyama nokukhanya. Wathi wena ukhanya, wena uyimini, wena busuku, wena bumnyama bubusuku. Wenza yena uqobo lwakhe. When you read verse 8, verse 7, verse 5, yes, verse 4, yeah. In him was life. In him was life. In him was life. uNkulunkulu akadala into efileyo. In him was life. Ukukuphila yena uNkulunkulu. Ukukuphila. God is life. God is life. There is no death in God. Akukho kufa, akukho kuhlupheka kuThixo, akukho sono kuThixo, akukho bubi, akukho bumnyama kuThixo. Abukho ubumnyama noba nakho lokunasindiswa azange nezizwe ukuthi lithi there is darkness in God. Always there is light in God, every time, every second, every hour. In the beginning wayengulizwi, ulizwe kuNkulunkulu, ulizwe uNkulunkulu. uThixo enguye uqobo lwakhe, enguye uqobo lwakhe. And was the life, and the life was the light of man. Lokhu kuphila kwaba lukhanyiselo kumuntu. Bukhumbula kahle umuntu wayesebumnyameni, ehleze bomnyameni, ephile bomnyameni. Kungekho umuntu into akathi uyayizama uyayenza ukuthi akwazi ukuthi aziphilise. Yabonakala ukuthi uNkulunkulu waba ukuphila komuntu. uNkulunkulu uzobuyisela lokhu kuphila okwakumke ensimini yaseEdeni. Immediately uAdam wadla kwabalahleka ukuphila. Kanti uNkulunkulu uzoletha lokhu kuphila. Ubukhumbula kahle wendla ubuqu bakhe ezokwehla ezosindisa uIsrayeli. In the book of Exodus wazokhla ezosindisa uIsrayeli. Read iBhayibheli ethetha noMoses ethi Moses ndehlile ngikuvila ukukhala kwabantu bami. Ingathi uJohn ingathi ubuyela khona
ungathuthi ngehlile lokhu lo Jesu uNkulunkulu wehlile uqobo uzobonakala physically sizombona ngeso lenyama emhlabeni ababephila ngelo xesha bambona ukuthi lo muntu lophila ukuphila komuntu and lukhanyiselo lo muntu uzokhanyisela umuntu uzorescue umuntu from darkness from sin uzorescue umuntu from poverty uzorescue umuntu from disease and viruses uzorescue umuntu uzohlangula umuntu kulaka oluzayo. Mele sikholwe bangcwele, mele sikholwe bangcwele, umele sikholwe ukuthi lo uNkulunkulu uyaphila. Apha phinda athi and the light shineth in the darkness, ukhanya kwashayina kwakhazimula and let there be light. Verse 3 in the book of Genesis chapter 1 verse 3, let there be light. Lokukhanya kwafika isingathi kwakuprofetha ngokukhanya okuzayo kwabonakala ukukhanya kugcwele umhlaba wonke. Let there be light and there was light. Kwabe sekuyafika uJesu Kristu, wafika uJesu ezokhanyisa emhlabeni, fika uJesu ezoba likhanyiselo lomuntu, wafika uJesu wathanda umuntu, wafika uJesu waphila nomuntu, wafika uJesu waphefumulela umuntu, wafika uJesu wanceda umuntu, wafika uJesu wabuyisela umuntu noNkulunkulu. Thank you Lord Jesus, thank you Spirit of God, thank you Jesus Christ, thank you Holy Spirit, thank you Master Jesus. Siyabonga moya ngcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu. And the same came for witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Ukuthi bonke abantu bakholwe lokukhanyiselo lomhlaba. Verse 8, he was not that light. John was not that light, but was sent to bear witness, ukuthi azofakaza ngokukhanyiselo lomhlaba, azofakaza ngoJesu Kristu, azofakaza ngoNkulunkulu ukuthi indeed God is the light, indeed God wehlile emhlabeni, the God himself enguJesu engene enyameni wafika waphila phakathi komuntu, wafika wakhanyisela umuntu enguNkulunkulu. Ingaku John ezaxebe kuJesu embeka njengoNkulunkulu, ngoba uJohn ulanda ihistory, ulanda prophecy from the beginning. Genesis chapter 1 ubuthathu bezulu kwabatholakala in the book of Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ubuthathu bukaNkulunkulu, ubuthathu bezulu kwavela from the beginning. uJohn lapha uzowitnessa, uzotestifya ngaloNkulunkulu, uNkulunkulu uzotestifya ngalento yaprofetwa even Isaiah, wathi Isaiah indodana yozala indodana enguNkulunkulu. Ithi iBhayibheli usomandla, our everlasting Father, the Prince of Peace, our Counselor. Lapho Isaiah wamprofeta loNkulunkulu wathi uzokwehla simbone futhi abonakale ngeso lenyama. Bambona uPeter, bambona uJohn, bembona bembamba. Athi uJohn maseke wafika waba lukhanyiselo lwabantu, ukuthi abantu bangabe sahambe bomnyameni kodwa bahambe ekukhanyeni. Namhlanje ngeke uyi-understand indaba kaJesu enguNkulunkulu uba ngaba awuyifundi awukholelwa in the book of John chapter 1 if ayilandi kwincwadi kaJohn. In fact incwadi kaJohn imveza kabanzi ukuthi lo Nkulunkulu nguJesu, imveza in details, imveza in details. Kunamavesi esingaziwafunda ngenxa yesikhathi, kodwa uJesu uzichazile. Hallelujah, uzichazile uJesu wathi ngaphambi kobu Abraham afike I am. Lapha khona khumbula ngezwi abakhona uMoses wabuza wathi ndofike ndithi kuFaro ungubani, uNkulunkulu wathi kuFaro I am. Lapho uJesu uzosebenzisa lo I am ukuthi I am baphambi kuba zonke izinto zizidalwe emhlabeni nasezulwini. I am uzoveza uNkulunkulu lapha ngaphambi ukuthi abantu bambone ngeso lenyama. I am ndanikhona zonke izinto zidalwe ngayo lo Kristu engulizwi ehlezi kuyena.
kumele sikholwe bangcwele, kumele sikholwe. Amelanga sifane nabantu abasontayo. Thina sisonti thina, kodwa thina singamakholwa, siyakholwa kuNkulunkulu ngoJesu Kristu. That the reason why sikholelwa kuJesu, sikholelwa kuNkulunkulu ngoJesu. Njengoba ndichaza lento, umuntu is not 100% holy. Muntu and will never be 100% holy, but God is 100% holy. Kumele umuntu mayiza kuNkulunkulu angezi ngoba umuntu uyisona umuntu. Lithi iBhayibheli ukukhumbula kahle uJohn uthi all we are sinners, all we are sinners. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa, kodwa masizivuma izono zethu wena uthembekile ukuthi asixolele. Athi John, 1 John chapter 2 verse 1, athi bantwana nibhalele bazalwa nibhalele lezi zinto ukuthi ningoni, kodwa bukhona othe wona makazi kuba sinomthetheleli wethu osisiqhama bushelo sezono zethu. Ngoba kumele xa siya kuNkulunkulu sihambe ngoJesu, sikholwe ngalo Jesu, siphile ngalo Jesu, then bese siyaziveza phambi koThixo. Sibese siyazambula phambi koThixo. Sibaleke sifunda uverse 14, the book of John, chapter 1 verse 14. And the word was made flesh, and the word was made flesh. Leli phelilizwi lenzwi inyama. uNkulunkulu waziphendule ngumoya, wabona ukuthi umoya mfuneka angene phi enyameni ukuze azokwazi ukuthi afe efela umuntu, azokwazi ukuthi anqobe uSathana. Even kwa prophet in the book of Genesis chapter 3, the time inyoka ifike etsimini yaseEdeni, ithi uNkulunkulu wabese ke qalekisa inyoka wathi isithende alinzalo owesifazane yonyathela inyoka, yonyathela ngesithende inyoka, then inyoka yochofoza isithende. Hallelujah. The time ku prophetwa into ezokwenzeka on the cross of Calvary, the time uSathane eciba ugqibile ngoJesu, kanti uJesu umcobozi ikhanda uSathane, kanti uJesu uzokoyisa isono, uJesu uzonqoba yonke into ezafika ilimaza umuntu, uJesu uzobuyisela ubuNkulunkulu bakhe ebantwini, uJesu uzohlala ebantwini, uzohlala nabo, uzophila kubona, akazuphila nabo kodwa uzophila kubona. Ngesikhathi sase Old Testament uNkulunkulu bekephila nabantu, kodwa sifumana in the book of New Testament after uJesu efile eCalvary wabese kuyavuswa, lithi uNkulunkulu wabese kuyaphila phakathi kwabantu. Thina sifana nabantu babe kwi-Old Testament, ngoba uNkulunkulu wayiphila nabo, uNkulunkulu wayi outside bona, kodwa thina uNkulunkulu inside us. That is why iBhayibheli impilo zethu sifihle noKristu kuNkulunkulu, ubuthathu bezulu buhleli ngaphakathi kuthina. Thina sisazilawula, sisazicontrol, thina kusethina sesiphila kodwa nguyena uqobo lwakhe. Kumele silethembe izulu. Haleluya. Sibonga uNkulunkulu ukuthi waletha yini uqobo lwakhe wazohlala kuthina. Lapho uNkulunkulu waphenduka inyama and dwelled among us, and we are beheld his glory, and the glory as of the only begotten Son, begotten of the Father, full of grace and truth. Abu Jesu uNkulunkulu wafike ephethe iqiniso lonke likuyena, akakwa azeka ke kuvu noma ungasearch ugugule okanye noma ungasearch ubiza ama scientists akusearchele uNkulunkulu ngeze bamprove ukuthi unjani ungubani yena, kuba science ezimprove uNkulunkulu. That is why this science there is no God, kodwa when usiya kuNkulunkulu ngoJesu uyofika uyiprove ukuthi lento leni iqiniso, lento leni iyaphila, lento inamandla lento. That is why abantu abanoThixo ngaphakathi benesibindi, begcwele isibindi, bengenandaba nokufa, bengenandaba nokungena enkingeni, bengenandaba nokuhlaselwa, bengenandaba nenzondo, ngoba banoThixo. That is why uJesu izwe liyakunizonda ngenxa yegama lami. Haleluya. Thina sinegama likaKristu, sinegama likaNkulunkulu, thina sesathengwa ngegazi elinamandla, siphethe iqiniso. That is why ethi ethandaza uJesu in the book of John chapter 17 uthi ubagcine kuliqiniso, ubagcine kwigrace, igrace kaNkulunkulu ifike basebenzele basize. Lo musa lona usasebenza namhlanje futhi usasiza saphinda.
ngoba bonke abantu abakholelwa uNkulunkulu banqoba athi uJohn konke okuzelwe nguThixo kuyaleyisa ehlabathi. Sithetha ngoThixo, we believe ukuthi indeed Jesus Christ is God himself. Siyakholelwa kuloSomandla loThixo owehluba ubuqu bakhe. Uba uNkulunkulu wehla ngesikhathi sika-Israyeli ethetha noMose ethi Moses lehlile nikuzwile ukukhala kwabantu bami wayezahlulwa yini ukuphinda ngehlinga ubuqu bakhe azohlangula umuntu azohlangula umuntu esonweni. Yini izamehlula uNkulunkulu kodwa wehla ku-Israyeli ezobahlangula wafika wathetha noMoses. Yini ezamehlula ukuthi angehli ngoba kwathi kakubhekwe emazulwini kwafumaniseka ukuthi izidalwa zonke ezisezulwini ngeze zikwazi ukufela umuntu emhlabeni kodwa kumele kube nguye uqobo lwakhe ukuthi azofa ngenxa yesono somuntu. Azoqoboza isathane, azolimaza usathane, azophuca usathane onke amandla negunya lakhe, azophuca onke amandla obumnyama, azofika asinikeze thina authority athi nina xa nithe nahlala eJerusalema niyokwamkeliswa amandla kaMoya Ongcwele. Thina sinobuthathu bezulu. That is why uNkulunkulu uJesu wasiphendula nathi salukhanyiselo labantu, silukhanyiselo lomhlaba. La sikhona there is light. La sikhona there is light. Akumnyama xa bekhona abantwana baNkulunkulu, akumnyama xa bekhona abantu abasindisiweyo. Noma ngabe kuthiwa ngamnyama emhlanga bed kangakanani kodwa ngeze kube bed ukuthi ibandla likho as long ibandla likaKristu lisekhona emhlabeni akakabi bed. Kuseze bakhona umhla lapha khona kuba kukobed akhona lapha ibandla lingasekho emhlabeni liqhiliwe lithatha kwenzeka irapture lapha uNkulunkulu wabeseke ethulile evale zonke onke iminyango yezulu evale onke amafestile ezulu ethathe zonke ingilosi wazibeka kuthiwa makuhlabe ezulwini ingabi kusekho indaba yokuba kuphinde kuyohlangula umuntu emhlabeni lapha khona ibandla selithathiwe. Siyohlala kunye nasiyombona ngeso lenyama sibone ukuthi indeed Jesus Christ is God. Konke nikubonayo udalwe ngoJesu, udalwe nguye ngezandla zakhe. Konke nikubonayo bangcwele ngeke iprove iscience le ndaba, ngeke iprove. Also science behluleka try to prove it but behluleka. Instead bave bathi there is no God. Kodwa namhlanje ndaxela ukuthi there is God. We believe in the Bible. We believe that God is Jesus. Jesus is God. God is the Holy Spirit. Holy Spirit is God. Umoya Ongcwele unguye uNkulunkulu. Sinobuthathu bezulu. Ngezwe ikholwe le ndaba. Uma ngaba ukholwa osindiswanga futhi ke kundive nakahle uyothi ndiyalahlekisa uyobuza ukuthi kanithethe ukuthina ethi baba baxolele lapho uJesu uthethe emnqameni ezweni ethi baba baxolele. Uyofika uzibuze uthi uJesu umntwana kaMariya, uJesu umntwana kaJoseph. Uyofika xa ungasindiswanga uyobuza yonke imibuzo ebhedayo. Uma ungasindiswanga uyobuza yonke imibuzo ebhedayo. Ngoba ukholwa, you don't believe in you are not in awukho kingdom endikuyona. Wena kule kingdom yakho, wena uphila kwi kingdom yakho. Amabandla amaninzi namhlanje they don't believe ukuthi Jesus is God. Amasonto amaninzi, that is why namhlanje amasonto amaninzi ezigubhela oThixo babo ngoba they don't believe ukuthi Jesus Christ is God. That is why kunendlela abayenzileyo ukuthi bahambe ngayo, bakholwe ngayo, ukuthi bakholwe kwabaphansi, bakholwe kwinkosi, bakholwe kubaprofeti abafayo bahambe nabo, abaprofeti bamanga balandele bona ngoba abantu abakholelwa ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uNkulunkulu. That is why uJohn wasilandela from the beginning. Apha ekudalweni kwento zonke wathi uJohn lo muntu enimbona phambi kwenu he is the light of the man. Lo muntu enimbonayo he is God himself. Wakha wahlala phakathi kwabantu. Namhlanje sophela nje kulondaba ukuthi indeed Jesus is God. Sophinde sibuya sikayigqibi le ndaba. Bendiba lama verse nje wafunda wonke
kodwa ngeze nibe sewafunda wonke ngenxa yesikhathi. Kodwa ndifuna ubambe lento ethi Jesus is God himself. Jesus is God himself. Wehla naye, wehla kwisizukulwane sesizukulwana nesizukulwane esizayo esizayo emva kwethu. Wafela sona, wahla uNkulunkulu kwincwadi in the book of Old Testament. Wehla wakhuluma noMoses, wathi Moses ndehlile. Wayengahlulwa yini kwehla ngenxa yesono? Wayengahlulwa yini kwehla ngenxa yesono? Ngoba isono samhlupha kakhulu, isono samhlukumeza kakhulu. Simva ethetha uThixo in the book. Hallelujah, malibonke igama lika Jesu. Ayinifundele. Nilifundele. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Nilifundele in the book of Micah. In the book of Micah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Apho uNkulunkulu uthetha iqobo lakhe in the book of Micah chapter 6. Abakhona uThixo esithi, oh my people, what have I done unto thee? And wherein have I worried thee? Testify against me. Verse 4. For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of servants. And I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam. Lapho uNkulunkulu wakhala ngenxa yokuIsrayeli ephila intando yakhe. Wakhathala uThixo abhluka enhlizweni. Wathi uThixo kanti bantu bami ndinenze ntoni lento? Yini lento lenihlupha kangaka emhlabeni? Yini lento lenihlupha kanje ngenxa yesono? uThixo wehla kuIsrayeli ngenxa uIsrayeli ehluthwa nguFaro, ehlupheke eEgypt. Kodwa uNkulunkulu namhlanje ukhala ngenxa yesono esemhlabeni. Wayengahlulwa yini ukwehla uqobo lwakhe esemhlabeni ezohlangula umuntu ngenxa yesono? uThixo akasehli ngenxa abantu bebulawa, ngenxa abantu bezondwa, kodwa uThixo wehla ngenxa yesono emhlabeni. Ukuthi isono asigqiba amandla alo, azogqiba namandla esifa ukufa. Ingakwezothi uPaul kufa nini kuphi luphu lwamvila lwakho ngoba ukufa kwaphucwa amandla. Ingakho ukuthi iBhayibhile bonke abakuKristu abasoze bona bafe. We shall not die. Asizukufa abangcwele. Yobe soba kwi-eternity singafi ngoba ukufa kwaphucwa amandla. Wayengahlulwa yini uThixo ukuze hlela ngokwakhe ngenxa yesono? uThixo engeke zakwazi ukuthumela ingilosi ethize ezulwini. uThixo engeke akwazi ukuthumela isidalwa esithize esikhona ezulwini. uThixo wabona ukuthi makehla uqubuqu bakhe engimoya enkulunkulu edala izulu nomhlaba. Wasidela isihlalo sobukhosi, wakhetha uzongena enyameni yomuntu, wakhetha ukuzoba ngumuntu ave inhlupheko, ave temptations zomuntu, azothi ndinqobile. Kanti sizwe ukuthi uJesu ihlabathi ethetha nabapostoli bakhe ukuthi ihlabathi lilinqobile. Nyamezelana emhlabeni yoba nembandezelo, yomelelana, iqinani. Masikholweni bangcwele, masikholweni ukuthi uThixo khona. uThixo uyaphila, uyinkosi engcwele, uyinkosi enamandla. Jesus Christ is coming back again. Yoba uNkulunkulu ubuqu bakhe uyobonwa ngesori, ngiyokhala ixilongo avele uNkulunkulu bakhe. Malibonke igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizophela nje kule ndawo, sizophela kule ndawo namhlanje. Kodwa bukhona umuntu othi ngiyamdinga lo Yesu Kristu ayinkosi angene enhlizweni yakho, ngoba sishumayela ukuthi kusindiswe nawe, sishumayela ukuthi ukuphile kukhululeke nawe uphiliswe, uncedakale esonweni okusona, enhluphekweni okuyona, noma ngabe yini ekuhlasela impilo yakho. Sishumayela ukuthi uwazi ukuthi there is God who cares about your life, who cares about your future.
uNkulunkulu okubekela ikusasa lakho, uNkulunkulu owazi ikusasa lakho. Ngishumayela yena ukuthi mazi lo Nkulunkulu nguJesu wehla yini uqobo wazokusindisa, wazokuhlenga, wafa emnqamlezweni wabethelwa ukuze ukhululeke, ukuze uphile usindiswe. Elivangeli lishumayela, ivangeli likaKristu, ivangeli linamandla elithi niyobamba inyoka zinganenzakali, niyodla into ezibulala ningafi, ngoba we believe in this gospel. Ngoba lithi gospel linamandla, ivangeli linamandla, ivangeli. Thatha izwi uphile ngalo, izwi mawude ufike kwilevel yezwi, izwi malithi you shall not die, phila kwilevel yezwi. Yonke into ikhulume kwilevel yezwi. Uzophumelela empilweni, uphumelela emhlabeni futhi uzonqoba emhlabeni egameni likaJesu. Ubukhona umuntu othi lo Jesu namdinga, phamisa nje isandla sakho mntaka baba, uthi nje kulakuthethela amazwi phambi kwami, emva kwami ulandelele amazwi endowakhuluma, uthi Nkosi uJesu namhlanje lilivile izwi lakho. Jesu ngene empilweni yami, Jesu sindisa impilo yami. Namhlanje ndiyakwamkela, I repent from my sin. Namhlanje ngilahla uSathana, ngilahla imikhuba yakhe, ngizinikela kuJesu Kristu, inkosi yamakhosi. Moya Ngcwele siza impilo yami egama likaJesu. Namhlanje ngisindisiwe, namhlanje ngumntwana kaNkulunkulu, izono zami zixolelwe. uJesu Kristu uye philayo, mina ngisaphile, in Jesus name, amen. Basikhuleke. Baba ulungile Thixo wethu, ulungile Moya Ngcwele, uyinkosi enamandla. Siyabonga Thixo wami, siyabonga Thixo wethu onamandla onke, in the mighty name of Jesus Christ. Thank you for this hour uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuthi inkosi uzambule, uziveze ukuthi indeed you are God. Baba wethu ongcwele, uthembekile ke Thixo wethu, uthembekile uNkulunkulu namhlanje. Usenkosi esasindisa, uyesaphilisa, sakhulula Moya Ngcwele, ukuthi uSathana kuyakhululeka ngegama likaJesu. Kama altars amisebethini obumnyama sawadestroya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Zonke izigodlo zobumnyama ngegama likaJesu siyazidestroya in the name of Jesus Christ. uNkulunkulu onamandla khosikhala esikhotshele thina siyophumelela. Baba wethu ongcwele, siyakhuleka, siyathandaza Thixo onamandla. We thank you for so much ukuthi sishumela ngevangeli lakho Baba, sipha amandla ukuqhubeka sishumela ivangeli lakho elisinisayo elithi uJesu Kristu inkosi. Baba siyabonga ke Moya Ngcwele, siyabonga Thixo onamandla, sizabonga ababukele kule ndawo Thixo onamandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sizabonga abasasindiswayo Moya Ngcwele, ubapha amandla Thixo wethu ongcwele ukuqhubeka nokukholwa nokuma Moya Ngcwele egameni likaJesu Kristu. Father, we believe ukuthi elinye ilanga uzobuya uzosilanda uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu. We thank you so much. We believe in Jesus Christ name of Nazareth. Thank you so much Lord. Amen. Mali bonke igama likaJesu. Ngibonge kakhulu bangcwele. Sibulele. Amen. Amen. TP. Umuntu wasezulwini uThixo akubusise. TP. Umuntu wasezulwini uNkulunkulu abe nawe. Ngibulele bonke abantu ababukele kule ndawo ngegama likaJesu. Uphinde sibonane kwixele izayo. Hallelujah. I don't preach myself, but I preach Christ and him crucified. Hallelujah. Zikhona intshumayelo zatholakala ku-YouTube yami, YouTube account yami ethi Evangelist Mvakade, Evangelist Mvakade. Ufika usubscribe phana, uyofika uthole ezinye intshumayelo zininzi, ube busiseke egameni likaJesu Kristu. Uphinde like kule page yami ka Facebook ethi The Last Revival Soul Winning. Hallelujah. uNkulunkulu akubusise. Fika ufollowe, fika ulike kula page egameni likaJesu. Phela khona ku TikTok lapha khona nifumana khona ethi Masixole 3. Hallelujah. Ufika ufollowe phana, ufika ulike phana, in Jesus Christ name. uNkulunkulu akubusise mntana kaThixo. uNkulunkulu akubusise imindeni yenu, ayibusise, anivulele iminyango, anibusise in Christ Jesus my Lord. Amen.